Mĩhang'o ya gũthondeka nduthi ĩingĩhĩire nja ya nduka ĩno ya Darlin Kari. Arĩa marehaga nduthi ciao cithondekwo nĩ anake na athuri, no aturi a nduthi othe nĩ airĩtu. Turakora Kari thimũ-inĩ akĩaria na arĩa mehokaga motaro make uthondeki-inĩ wa nduthi. Venye nilikuja kama mtu wa sales. Venye nimekaa hapa nikatamani kazi ya technician. Nikaipenda, ikakuwa ni passion yangu, nika concentrate na kuunda bike sana kuliko sales. Nikakuja tukaanza kufanya kazi na Doreen. Hii ilikuwa passion yangu. Alitu accept sana na anatumotivate sana. Niliingia kwa hii kazi kwa sababu ilikuwa passion yangu, na alafu hakuna kuchagua kazi, bora yake tu unapata pesa. Aratwira akoretwo akiruta wĩra ũyũ ihinda rĩnene na nĩonete umithio waguo. New bikes na pia tunaunda bikes mzee. Nimefanya hii kazi for the last 5 years. Kazi hii sasa inanilisha, inanisomesha, nasomesha mabradha zangu. Per day naweza pata 500 ama 1000. Nikiangalia that end month napata zaidi ya hiyo 30,000. Arĩa marehaga nduthi ciao ithondekwo nĩ makenagio nĩ wĩra wa airĩtu aya atatũ, makiuga kĩo kĩao nĩ agĩtambũrĩte. Mahali yote natembeanga natengenezewa na wanaume, siopata wanawake. Nimefurahi sana. Wamehudumia mzuri sana. Wanatengeneza haraka haraka kuliko kwa wanaume. Nimeshangaa sana. Thirikari ikoretwo ikihinyĩrĩria kaunti nyingĩ gwĩkĩrĩra mathomo ma kothi cia moko nĩguo kũhe anake na airĩtu mawĩra. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo mũitĩrĩri wa Wangari.